nasang sende sia parannu ke cita muki sule la urangi video na kadan na pong matua tu la umpamatan na pena ulendu i channel YouTube IKB Bahasa Toraja kadan na puang lata rangi lan atu yate dia lamai Ayub pasal 90 angka 90 saya lako 90 kasera palo dolo dio mai to mai komita masambayang mamalikan ni la urangi kadam ni opuang kadala umpakatana kan ni umpamatoto kan ni sia umpabantang kan ni lan kakinan tumisong lako kami puang pena masalo tundui kan ni la untandai patu burong na tu kadam mi laki rangi lan atu yate masambayang kan lansaran na puang kipuang Yesu amin. Manasa ia tu kara-karaku kupasirundunan mo kutandai kumua tongan Ayub pasal 90 angka 90 karua na dipakondi na kuah masorongan laku puang matua masorongan laku puang matua silu tu dipakaborok lan puang Yesus Kristus tomindara aku teh sia apa ratu pabelangku la si bendanan puang matua misa pekutana biasa butu lan penana sia tasu dio pudukna buda tahu tu kumua maapari batu matumbari anna eloran ripuang tu kadakena kasanga kumua kadake sia mesusainna dadilan katuanna taunna aku sia kita sulanasang moy ana disatuan kumua tongan mo sia mukun bang mo dipogau tu katonganan lan unting ngayo itu yan na to nenek bu tu pekutana kumua maapari anaramporate kamaparisan siah kamasusan suci deh sulu tu dipakaborok lan puang Yesus Kristus lamai pak basanta diona kalana puang matua lan atu ya teh dinani umpak pesana ni kumua ya tu Ayub unak kele imin tu tahu tu marasan mak tanga magasa sia tarubuda tu pekutana bu tu lan tangana belan nakara kara magasa tu na eloran puang dadi lan katuan na Ayub moiraka anak ia tu Ayub misa atau lantuk lan kapatonganan laku puang tae nasalai tu mengkaolai umpengkaolai atoran siapa pangadaran alukna sia lenduk matutuk na tu masambayang sia memala laku puang matua memala sia masambayang la umpatun na kalena la umpatun na tememintu anakna ya duka tu Ayub kina sia masokan mamengan apa narampoi duka kamasusan sia kamaparisang kapuah belan na ia tu mintu na posendena sia naranwan na pura dio may kalena ya te may sang mane toto na saya duka usudi tantu susimisa atolino biasa manasa tang pakulle batu tang nakulle duka ya Ayub umbawai tu diona unolai batu tingayo itu diona kamagasana katuan na iya to ya moto anak ia tu Ayub rampol ako puang matua umbawa karakarana batu agan katuan magasanna belana nakatotong ni Ayub kumua tae anna susi tu napokadanna sia napatandaranna sang manena laku kalena batu mintu tahu laku kalena nakatonganan ni Ayub kumua tangia belana dosa sia kasalanna anna rampoi susah ia to batu pari ia to sulu kaborok lan puang Yesus Kristus ya duka tu kita solanasang ke unting ngayo ki susah sia parri lan te katuanta nenek duka mekutana tanah ki laku puang lan kapas sambayangan ta apa tangnya belana lau pasala puang matua sia tau senga sangadina lahatana niri unti romaleso itu kakinan sia angga kapua lako kita dio me puang matua indek moto tanani mukun sia lantuk tongan lan kasih umpuran ta si sola puang matua sia masambayang matutu masambayang birisan masambayang ponno kapatungan masambayang laku puang matua
Amin. Tama sambayang. O puang, pamatotok kani, dak mi paranggang kani, lalu unting ngayu tujuh na budak karakar katuangki. Abat takkan susi ayub o puang tontong katonganan ni kumua. Ya tu yan na to, tanya bilan na kasalan kisang ngajin laki din tiro malesu tujuh na kapon na pak kaborok na puang lan katuangki. Lan sangan na puangki po Yesu ki mas sambayang. Amin. Rampoin deta tu kadan na po matuar tarangnya tu temo. Tontong bangki palaku kumota subscribe iti kadan na po matua siya tapa bagian di. Kure sumanga puang upasakeki selangasan.